BOTSWANA television tsa re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone le go kopanya le nna o lebile Samoka mme ga ke nosi. Madume wetso yo fano ke go segongwe e tla bonga go neela tsa metshameko. A re tsenegela ka tlhamalalo re bone ditlhogo. Mafatshe a kgaolo ya SADC a kgoletswe seabe sa one mo go simolodisiweng ga lefelo la ditso la balwela kgololesego kwa Zimbabwe. Pabalesego ya dijo e botlhokwa mo botsogong jwa setšhaba. Fa mo go tsa metshameko wa setlhopha sa bomesa Police 6 se fenya motshameko wa boraro ka tetelano mo leking ya BOTSWANA Volleyball. Tapo sa ke ora nang ka puo ya diatla mo thesong ka mogela a bo di amogele lefatshe la BOTSWANA le sa nne tumelano ya melao ya tsa khiro le pereko totona Dr. Mokgweetsi Masisi o sa nne tumelano eo maabane kwa phuthegong ya bo 40 le bone ya SADC ya lekgotla la SADC. Tumelano eo ine ya dumelana ngogola ka kwa Angola go rotloetsa mafatshe a SADC go tlotla ditsamaiso tsa khiro le pereko go solofela gore maitlamo a kgaolo ya SADC a go aga madirelo go nonotsa itshulelo ya mafatshe a kgaolo e a tla atlega go bula metseletsele ya diphatlha tsa mebereko ka tumelano eo baeteledipele ba dumela gore khiro e tla akaretsa botlhe e bo e tlame bahiri le badiri go nna le maikarabelo a go tsamaisa dilo sentle. Re sa lefo tautora wa Zimbabwe yo gape le modulasetilo wa yo mošwa wa lekgotla la SADC Dr. Emmerson Mnangagwa o a kgotse mafatshe a kgaolo ya SADC le Aforika ka bophara go bane le seabe se segolo mo go simolodisiweng ga lefelo la ditso la balwela kgololesego. Tautora Mnangagwa o buile se tshokologong eno go rolwa lefelo le le tla dirisiwang go boloka ditso tsa balwela kgololesego mo mafatsheng a SADC. O kaile fa se se tla thusa go babalela ditso gore dikokomane tse di tlang le tsone di ithute go gontsi mo go tsone. Tautora Dr. Mokgweetsi Masisi ne le mongwe wa baeteledipele ba mafatshe ba ba neng ba tsene tiro e. This project is being spearheaded by the Institute of African Knowledge. My government will continue to deploy resources and expertise towards the institutionalization of African narratives and perspectives of the decolonization of our continent. We are aware that the history of our continent has been and continues to be deliberately distorted to suit the parochial interests of our former erstwhile colonial masters. It is the responsibility of our generation to ensure that this important phase in the history of our continent is accurately documented and secured. It is time that we set the record straight. Otherwise, history will judge our generation harshly for having watched with disinterest while our history is being falsified. This museum is an affirmation of the liberation struggles of the African continent. It should ultimately be the custodian and embodiment of all that which characterized the decolonization of our respective countries, our region, and the entire African continent, including the African diaspora. Go tokafatsa botsogo le boitekanelo jwa baitsanape ba botsogo ke konokono mo go tlhabololeng hama o go nna o tsepame mo go tsa botsogo mo lefatsheng leno se se tlhalositswe ke tona wa botsogo Dr. Dikoloti kwa phuthegong ya ntlha ya lephata leo ya BOTSWANA Dietetic Association Nutrition Symposium mono ga borone mojadi mokibelo. Mohama wa botsogo o tsepame o thokana le tikologo e itshetetseng le botsogo jo bo lolameng jwa baitsanape ba botsogo mme ke ka mo go leng botlhokwa go dira maiteko a bonala mo botsogong jwa bone mme se se akaretsa le bone baitsanape ba botsogo mo go tsa dijo. There are, however, a number of challenges that healthcare professionals, including nutritionists and dietitians, face. Go na le dikgwetlho di le dintsi tse badiredi ba botsogo ba lebaneng le tsone di akaretsa go tlogela tiro ntateng ya bogodi, tlhaelo ya badiredi ba botsogo, palo e kwa godimo ya balwetse gareng ga tse dingwe. Dikgwetlho tse tsotlhe di ama le jone botsogo jwa baitsanape ba. Unfortunately, some of these challenges often involve an increase
in employee stress levels and may result in employee burnout. Go bereka mmogo go tlhalosa le kono mo go arabe matshwenyego a lebaneng baitsanape ba dijo. The theme for this symposium, ladies and gentlemen, reads Building a Resilient Nutrition Dietetics Workforce, a key to optimizing. Mono mogolo wa phuthego e ke go aga baitsanape ba dijo ka dikitso tse di maleba mo godimo ga mo se ka thusa baitsanape ba ka dikitso tse di nonofileng go ka dibela dikgwetlho tsotlhe tse di lebanweng ke lephata la botsogo. Society and prudently finds opportunities in the ever-changing environment is the one which can be sustainable. The future is bright. I believe this limited workforce, the fatigued staff, ba reason gore go ntse hela jalo. Mo nakong e sa hedi sempelo thata re tla be re ntshihetse go lwa le dilo tse leng gore di a re babalela re le Batswana tse di amang botsogo ba rona. Phuthego e ya ntlha e kopantse baitsanape ba dijo go ta ka ditharabololo mo go tokatse mogama o ka maikaelelo a go ba nonotsha ka dikitso tse di maleba go ka dibela dikgwetlho tsotlhe tse ba lebaneng le tsone go yeng pele. Moja Kibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Mookamedi wa lephata la khiro la bodirelapuso mme Gaone Matshola a re keletso ya bone ke go bona badiri ba okelediwa madi hela a kaya fa babereki ba puso le bone ba tshwanetse go ntsha maduo gore ba bo ba ka tswiwa go ya ka ha ba berekang ka teng. Mme Matshola o bile se kwa phuthegong ya go lekodisa badiri ba kgaolo ya gantsi ka melawana e mesha ya badirelapuso ga mmogo le lenaneo le lesha la dituelo le se go mokwaisi go rulaganyeditse pego e latelang. Fa buisa badiri ba mme Matshola o ka ile ha dituelo tse di shatse di tla nna le dinoshi di le 25 ga go tshwantshangwa le tse di le 10 kana kwa tlase jaaka go ntse go ntse. Re tswa kgakala re na le dingongorego tsa gore re na le dinoshi tse 10 hela jaanong ha o ka nna 10 years mo scaling se le sengwe hela go ra gore ha o ka tsena ko notch 10 go sena gope ko ka promotelwa teng go ra gore o eta o pheka hela ko nnela ruri ko so dingongorego di dintsi tsa gone gore batho ka bontsi ga ba kgone go hitela ko pele mme gone ba sa itire le gore menta a sa itire go sena kwa ka ba isang teng ka gore diphatla tse di go godimo ga di lekane le tse di go tlase a kere. Basically, we want a structure which is competitive within the Botswana market and re batla go tswa ka dituelo tse di tla ngokelang batho mo bodirelapusong ga mmogo le go dira gore batho ba ba leng teng ba se ka ba tswa ba ya go sele. Retain and motivate the existing employees within the public service. So se sa gore FATWE ya go dirisa di-notch re se dumalanye na bo maloba ile gore bone ba re e ne e tsa ile gore ga ena di-notch re tla be re tlhatlhetswe ga teng mo kgatlhakgobeng e be ile gore jaanong rane ga o performa sentle o progressa go sena di-notch ile gore mo yana go beilwe mo boeteleding pele ke rona re ganne no go batla go nna dinosh gore lo yena o iponne o se ka wa ba hela mo moeteleding pele o sa itse gore o ya kantseng ebile wa go ira eng. Mongwe wa badiri le ene a ntsha maikutlo a dikopo tsa badiri ba kgaolo eno go a lebisa mogolwane wa khiro e ne ba e sekaseka bale kana ha o appointwa ta mo gantsi whether ke first appointment or promotion o betsa ka bottom notch just like mo le mo go se but go kwana wa dura maro go bone le gore a ha wa appointwa mo be go tsebe kana ke promotion or first appointment a go ba tsa ka no sha go 5 ba se mo la go ke tsena de gore mano kono ba haska ba ba latha so that when a bit of attraction and retention all mo back 7 and then the other one then na mo Hansi township receives 10 settlements, but they have some entitlements like rent free. Me Hansi la had the township. Yano Gare, and Milwana wa called a free rent. Yadaka subsidy as a monopono Guamadia Kanaka. mme Matshola re jaanong go mo maruding a badiredi ba puso gore ba ikite ka thupana ba ntshe maduo gore ba tle ba kgone go akola dikatso tse di shatse tsa puso le se go mokwaisi BTV News gantsi.
wa itshole be dikgang tsa Botswana Television ra tswelela gona go tletse boitumelo mo baneng ba motse wa Vukwi mo kgaolong ya Bokone Botlhaba ka bane ba phuthegile ka dipalo go tla go itumelela pulo semmuso ya lobola kgotla ya bone le lene le bula semmuso ke tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetse yo o supileng falobo le agilwe ka madi a fetang 300,000 pula. Abigail Madoropo. Banne ba motse wa Vukwi ba kopile go tswalla ka mowa wa tshwaragano mo motseng wa bone le go inakanya le lenaneo la go fetola megopolo ka go rutwetsa dikgwebo tsa monogae ka go di thabola le go di ema nokeng. Re a utlwetse a re go ema nokeng lenaneo la Citizen Empowerment go tla thusa go tokafatsa matshelo a banne ba motse le go thamela banne mebereko mo motseng wa bone. Maoboa mo kgaolong nngwe le nngwe ga lobola agiwa go batiwa ngwana wa go go se ka ga go tsewa ope ko motseng o mabapi ka gore motse mongwe le mongwe mading a CCP o na le seabe sa one. Madi a dirile lobo le lote a neng a tswa ko pusong ke 311,175 a tswa mo go lone letole le le la mo palamente. Lephata la dikago le thabololo magae le go thile go fetola motsana wa Vukwi go nna motse o ikemetseng. Na le mitse le menne mo kgaolo ya rona re na le Vukwi, re na le Gungwe, re na le Botalaote, re na le Toteng. Ke re letsa gore gongwe mitse one re bitsa mitse hela gongwe ka tatoloso yana mitse heletseng ka gore wa ka lebela mongami go na le dikolo go na le tsetsothela ke a itse gore go dira jalo go go oketsa budget mme mongami ne ke eletsa ke ra go kgonagala gongwe re budget e tsena 25-26 gongwe re be re tentse motsio o ne motsi yo heletseng. Ni ba kopile go tlhokomela lobo la kgotsa gore le kgone go nna mo tirisong lobaka le le go akolwa ke dikokomane. Abigail Madorobo, BTV News, Vukwi. Motshwarela mookamedi wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re wa bona monna kgotla re go botlhokwa go nonotsha bana mo tirisong ya maranyane ba santse ba le ba botlana a re seo se tla thusa mo isagong gore ba atlege mo ditirong tse di ikaegileng ka maranyane. Re monna kgotla o bile jalo ka la botlhano kwa bana ba le 20 ba sekolo se se botlana sa Therisanyo ba neng ba aloga mo dithutong tsa maranyane a coding. Ke letleletswe somolakae wa bega baeteledipele ba ba kamoso ba ne ba tsena dithuto tse di tseneletseng tsa maranyane a coding mo dibekeng tse 3 ba dirisa mofuta wa maranyane a scratch go atolosa dikitso le bokgoni jwa bone mo tirisong ya maranyane. Maranyane a scratch a na le bokgoni jwa go thusa bana go tla ka dithamo tsa bone di tshwana le metshameko ya maranyane gore di tle di rekisiwe mo isagong. Us invest in the 21st century jobs and the investment is in our kids. Re tshwanetse ra tsenya ditsompelo go nonotsha bana ba rona go atlega mo ditirong tsa segompieno. Re itumela thata re bona bana ba tsatsi jeno se ke sesupo sa kemonokeng ya rona go tlhomamisa gore ba nna le bokamoso jo bontle. Investment as schools with our investment as ministries and us making proper policies that will enable them to go a long way into what they are doing now. As Botswana moves towards achieving its national digital transformation goals, initiatives like ours continue to contribute to sustainable economic development by preparing the next generation. Manano a tshwana le a thusa thata mo go tlhabololeng itsholelo mme ebile se se lotsa bokgoni jo go komane e tlang se se tla thusa go godisa itsholelo e ikaegileng ka maranyane. O dirile sengwe se e leng gore sa rekisiwa ko mahatseng o te o winne competition nngwe ko mahatseng a ke e leng gore o tla be le iteisana borathana le bana ba bangwe ba ba tswang ko mahatseng a mangwe. E le ka tshwaragano ya makalana a farologaneng baruta bana le baithuti ba sekolo sa Therisanyo ba ne ba nna le sebaka sa go aloga mo dithutong tsa maranyane mme baithuti ba supa ba nyile go le gontsi. Oh wow. It was super challenging, but I pushed through it. All the things I've done, I've learned how to add my background and my sprite. I even learned how to make it move. Ke ithutile go dira dilo di le dintsi mme ebile ke ikalela go dirisa maranyane mo isagong go bolaya bolwetse ja kankere. Mme re lentswa maranyane a le mosola fela thata go kailwe go le maleba gore bana ba tlhokomelwe go tila ditlamorago tse di seng monate tsa maranyane. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone.
pabalesego ya dijo e botlhokwa mo botsogong jwa setšhaba le katlego ya sone ka jalo go botlhokwa gore batho ba ikgape mo mekgweng e ka fokotsang boleng jwa dijo le pabalesego ya tsone se se buile ke mookamedi wa banana kwa ofising ya gatautona re kaene disepo kwa phuthegong ya bana le seabe e neng e tshwere monoga borone ka labone ke letleletswe somolekae wa bega go ya ka dipego tsa lekgotla la ditšhaba la botsogo ngwaga le ngwaga batho ba feta 400,000 ba tlhokafala lefatshe ka bophara e le ka ntlha ya go ja dijo tse di sa babalesegang seo ga kaiwa e le kgwetlho e tlwaelesegile mo kgaolong ya Aforika mme jaanong go le maleba gore e tsibogelwe. In Botswana, where agriculture plays a significant role in our economy and where traditional food practices are deeply rooted in our culture, the safety of our food supply is paramount. Yet despite the mo lefatsheng la Botswana re ikaegile ka temothuo mme dijo tsa rona sa Setswana ke ngwao ya rona e re go ntse jalo pabalesego e botlhokwa le ntswa go santse go na le ba ba tshwareletseng mekgwa e fokotsang boleng jwa dijo ebile e sa babalesega re tshwanetse re fetoge mo go seo. You have the mopane worm, which is a local delicacy. We prefer to dry it ourselves. We know of our great-grandparents, our bokoku, bontatemogolo, how they used to do sehwapa. You know, the integration between food safety, public health, agriculture, water. Clearly, if you're thinking of food, I eat a lot of botsogo jwa setšhaba le pabalesego ya dijo ke dilo tse di tsamaisanang mme jaanong go le maleba gore re tlhomamise gore re gakologelwa seo ka nako tsotlhe dijo ga se dijo fela re tshwanetse gape re kgathala ka kwa di tswang teng. So clearly food safety, we should not think about food as just the food that you're eating, but where it starts. Nngwe ya dikhamphane go tswa kwa lefatsheng la Amerika ba supa keletso ya go tshwaragana le la Botswana go tla ka maranyane a tla thusang gore la Botswana le kgone go arogana le mafatshe a mangwe a Aforika tharabololo ya dikgwetlho. Our nation's laboratories want to move to an ISO 17025 model. That was way back in around 2000 or so. So you can see that there's a lot of things that... Kwa lefatsheng la rona re ne ra nna le nako e re neng re lebanye ke kgwetlho re le mafelo a itlhatlhobelo go ne go se motlhofo go nna le dipuisanyo ka sepehela mme ebile bontsi jwa rona re nna re retelelwa go tsana diphuthego ke gone mo re neng ra dira gore re tsiboge go tla ka maranyane a itepatepanyang le seo. These laboratories together and create a vehicle that we aren't just having meetings every 5 years or 2 years or 1 year, but we're actually daily, weekly collaborating and talking to each other. So we decided, we had a conference where we had all 250. We did that for 4 or 5 years in a row annually. And they said we need a system. Tshwaragano ya mafatshe a Aforika le go inakanya le go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa pabalesego ya dijo go kailwe go le botlhokwa fela thata. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. wetso jaanong a re lebetsa mafatshe a sele khamphane ya kwa botlhaba jwa Aforika ya Just Dig e thusa go lema dimela gore go nne go tala mo nageng ka go epa matangwana a beeletsa metsi le go lema ditlhare gape kwa mahulong le kwa masimong dingwaga tse di lesome khamphane ntse e bereka e lemile ditlhare mo selekanyong sa diekere tse di fetang 400,000 kwa botlhaba jwa Aforika lananeo le le kgonneng go fokotsa le sekaka mo lefatsheng lananeo le le thusa naga le morafe ka go tla ka methale ya go dira madi le go fa barui dijo tsa diruiwa khamphane e dirisana thata le balemi le barui le bomme kgaolo ya botlhaba jwa Aforika ke nngwe ya tse di amilweng thata ke phetogo ya loapi ka sekaka se se oketsegang mo go yone le go runya ga merwalela mogolwane wa lenaneo leo o tlhalosa fa le tla thusa go fokotsa manokonoko ditlamorago tsa phetogo ya loapi ebile le batla go anama thata mo kgaolong ya Aforika. We mainly restore degraded rangelands or landscape or ecosystems from a biodiversity language perspective by mainly 2 key interventions. One is we do rainwater harvesting, and this we do through digging of bands or what are now known as the earth miles,
Re busetsa dimela tse re di latlhegetsweng ka go dirisa ditsela tse di pedi. Ya ntlha ke go beeletsa metsi a pula ka go epa matangwana le go lema ditlhare gape. Re dirisana le bomme mo lenaneong le ba hule dipeo tsa tlhaga ebe ba di re rekisetsa ebe re boa re di rekisa ka jalo go nna le letseno. Jaaka re bua jaana go tloga loetseng gola re kgonne go busetsa dihekere tse dintsi tsa botala mo nageng le ditlhare. Or activity. As I speak to you, as of September last year, we have over 400,000 hectares of land under intensive and extensive restoration in the region. Wetso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaitsedi ke go segonkwe o malalalaotswe go di gonela kgaitsedi ka dumela Dumela o lebile ke dumela gore wa tsoga re tsogile bontle re ne le tsa metshameko tla go leboge o lebile mme ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight mme ka gore letlhe a re tsena mo go tswana re simolole ka tsonetsa league ya Botswana Volleyball e mo bekeng ya bone setlhopha sa Police 6 sa bomme se fentse sa mafolofolo ka 7-3 go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa SSKB a rutlwa go le gontsi ka motshameko o ka katlego kgakole. Bomme ba police ba ba tsene mo motshamekong o ba fentse metshameko ya bone yotlhe meraro ba setseng ba e tshamekile ba phamotsa sete ya ntlha ka dintlha tse di 25 go tse di 21 tsa mafolofolo. Mo seteng ya bobedi bomme ba mapodisi ba tswelela ba na le letsogana le le fa godimo ba kgona go baya motshameko kgakajana le mafolofolo ba gapa sete ya bobedi ka dintlha tse di 25 go tse 14 tsa mafolofolo. Mo seteng ya boraro mafolofolo ba itsolopanya ka maikelo go boela mo motshamekong ba etelela pele sete eo ka dintlha tse 10 mme police ya berekela mo diphosong tsa bone ba felela ba fenya sete eo ka dintlha tse di 26 go tse di 24 tsa mafolofolo. Seo se raya gore bomme ba police ba kwadisa phenyo ya bone ya boraro ya ligi ka tatelano ka phenyo ya sete tse 3-0 la mafolofolo. We didn't play according to our plan ka ha ne re tsile re ipakatsa ka teng. But from here, we need to go rectify more certain department. E be re khona gore re adapt to the ball tsa bone and stuff because they are new gore ba re setela. Ya no police re jela hela ka diphoso tsa rona hela tse di motho go tho. Go simolla ga rona ha o ka la tlhoko seta ntla ne re simolla re tswa go morago. Seta bo bedi le one hela re simolotse re tswa go morago. Mme hela ne re khona re contain mafolofolo because ne re le mo re strength sa bone se haka kwa attacking e ba le mo re khona go ba block but from there ba tswa mo attacking e ba tsana mo dithoseng. Mo metshamekong e mengwe ya bomme Kalabangwe e fentse Spiking Stars ka 7-3 go lefela ya Rose Volleyball Club yone e fentse Dikwena ka 7-3 go lefela Spiking Stars ya Fapha ya Rose gape ka 7-3 go lefela. Mo metshamekong ya borre kutlwano e kgwathitse Itekeng ka 7-3 go lefela fa Spiking Stars e pegile ya Rose Tupa ya 7-3 go lefela. Mo motshamekong wa bofelo Prison 6 e makaditse kutlwano e ba nota ka 7-3 go tse pedi mo motshamekong wa borre o neng o tlola ditlhase. Katlego Kgakole BTV Sport sa Seretsa Khama Barracks mo go ditshane. Faratswelela wetso re tsena mo go tsa tennis. Joshua Aston wa Great Britain o letsa fentse Heinrich Rutman wa Afrika Borwa ka disete tse pedi go lefela go gapa bomampudi jwa kgaisano ya tennis ya ITF World Tennis Tour J30 Gaborone mo ditlhakore la basimane ba dingwaga tse di fa tlase ga 10 le bofera bobedi e neng e tshamekelwa kwa National Tennis Center mo Gaborone ka fa letlhakoreng la basetsana bomampudi bo gapilwe ke Abigail Vosloo wa Afrika Borwa morago go fapha mogabo Kita Victor ka disete pedi go lefela a rutlwe Victoria Dikgang le segofatso malepa. Mo letlhakore la basimane Joshua Aston le Heinrich Rutman ba simolotse sete ya ntlha ka mashitla fela Aston ya nna ene ya nna le letsogana le le fa godimo a fenya sete yeo ka 7-6. Mo seteng ya bobedi Rutman yo tsene mo kgaisanong e a itlhomile ko pele ka dintlha a lwa ka gotla go boa go morago fela ga retela a latlhegelwa ke sete yeo ka 4-6 se se nela Aston phenyo ya disete tse pedi go lefela. Aston o ile ga e ka seetsela sa gauta fa Rutman a gapile seetsela sa selefera. I mean, of course, Heinrich was a great competitor, great match.
Motshameki yo o neng ke tshameka le ene o na le maitemogelo a go godimo. Ka kakaretso ke nnile le metshameko e thata mo kgaisanong mme ke kgonne go e fenya. All the matches have been very tough, but I'm just glad to have got through them. Mo letlhakoreng la basetsana Abigail Vosloo wa Afrika Borwa yo tseneng mo kgaisanong a itlhomile ka pele ka dintlha o padimotse mogabo Gita Victor ka disete tse 2-0. Vosloo o gapile sete ya ntlha ka 6-2 pele gape ya bobedi gape ka 6-2 go ikgapela seetsela sa Gauta. So today I actually played my best. Gompieno ke tshamekile sentle thata. Ke ntse ke ithokeletsa dikgaisano tse. Ke baakanya diphoso tsa me. Motshameko wa gompieno o ne o le thata. Ke setse ke kile ka tshameka le ene mo nakong e fetileng. Ke motshameki yo masetla. Be on my best performance to win today. Ba Botswana Tennis Association ba re monongwaga ba itemogetse dipalo tse dintsi tsa batshameki ba ba tswang go mafatsheng a mangwe ga mmogo le ba monogae mo kgaisanong. I think in terms of preparation, the coaches have done their work. Bakatisi ba dirile tiro ya bone ka botlalo fa go tla mo ipaakanyong ya batshameki. Go ne go saletse batshameki fela gore ba dire tiro ya bone mo lebaleng. Re ne re na le batshameki ba monogae ba le 12 ba ba neng ba phadisana. Mo go bone ba le barataro e ne le basetsana fa ba le barataro e le basimane. Re dirile sentle mo motshamekong wa di-doubles tsa basetsana ka re kgonne go o fenya. Di-doubles tsa basetsana Metshameko e tswelela gape ka kgaisano e kgolwane ya J60 beke eno e ntse e le kwa mabaleng a National Tennis Center. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Faratswelela motshameki wa table tennis Dik o emeletse maabane go le ba kwa lefatsheng la India kwa yang go ithutela dithuto tsa Masters in Sociology kwa University ya Andhra. Morago go fia thutletso ya go tswelisa dithuto ka fa tlase ga lenaneo la Council for Cultural Relations ICCR ke ofisi ya boemedi jwa lefatshe la India monogae ka tshwaragano le lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Victoria Dikgang Kapego. Motshameki yo o tlholegang go motseng wa Tonota o tla na le sebaka sa go tswelisa dithuto tsa gagwe a ntse a tshameka motshameko wa table tennis. Tota re itse gore India is one of the best countries ka go motshamekong wa table tennis. So ke a go ithuta, yes, but then again I'll be learning table tennis again. So ke dumela ya le gore ke ta boa kwa ke improvile ka go table tennising and also ke le a graduate. Le fa go ntse jalo kgothaletse botlhe ba ba nang le kgatlhego mo tsa metshameko go tshwara ka thata mo go se ba se dirang gore ba kgone go bona maduo a bonalang. Sport se botlhokwa and ke rotloetsa ba ba kwa tlase ya le gore ba tswelele ba tshameka sports gongwe le gongwe. Any sport is very important. That's why re kgonne go itumella le botebogo le tsile jalo. Yes. Gore motshameki wa table tennis a ba tlhophiwa go tsweledisa dithuto tsa gago ka thotloetso ya ICCR o tshwanetse gore a bana le seabe se se bonala mo motshamekong o. Re lebelela motshameki le gore one o teng mo grounding di-tournament wa attend di-event tsa table tennis wa di-attend le gore mo table tennising le ranking ya go ranka ga kae because we can't just take someone le gore o go tlase then be re mo isa gongwe go for India a ka se tere ya boa kwa gongwe re nna le mosola le. Tsholofelo ke gore Dik o sa leng a tshameka motshameko wa table tennis ka 2016 a tla amule botsipa jwa one ko India jo a tla tlang a bo arogana le ba bangwe mono gae. Dik e tla bole motshameki wa bolesome le bobedi go tswelisa dithuto ko India tse di tla gogang sebaka sa dingwaga tse 2. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Ele Victoria Dikgang a wetsa re khantsa metshameko tsa nako eno wetso mme ke re wetso tla go tlogela ka mafuko a reng re tšhentšhe dikakanyo maikutlo ga mogo le boitshwaro re tsaya Botswana re mise kwa pele wetsotlhe ka sona sebaka a re bo re lebelele ditlhogo gape le o lebile sa moka. Mafatshe a kgaolo ya SADC a kgoletswe seabe sa one mo go simolodiseng ga lefelo la ditso la balwela kgololesego kwa Zimbabwe. Pabalesego ya dijo e botlhokwa mo botsogong jwa setšhaba. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa bome sa Police 6 se fenya motshameko wa boraro ka tatelano mo leking ya Botswana Volleyball League. Pirmani ya gompieno wetso ne re go tshwaretse dikganyela di le kalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa.
madume amogela seemo sa loape o setisediwa ke o bakeng Casper Mathaki go tlhotse go apogile go ikutlwa go le mogote mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mo dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng kone go ikutlwa go le bothitho mo tshokologong eno mme ga re lebelela setshwantsho sa lape mo maitseboa gompieno supa go apogile mo lefatsheng le lotlhe ka bophara mme mo tsatsi la mosupologo re solofetse go tswelelentse go apogile lefatshe leno ka bophara mo maphakele re solofetse go dikgaolong tsa Ngabe go ikutlwa go le bothitho mo maphakeleng ka selekanyo sa 14 mme fa go dikgaolong tsa bokone ja kgaolo a kgalagadi gantsi bokone ja kgaolo la gare le tšhobe re solofetse go ikutlwa go le tsiditsana ka selekanyo sa 10 go eng kwa 13 fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re solofetse go ikutlwa go le tsididi ka selekanyo sa 5 kwa tsabo bosupa kwa mahalape ga mmogo le kwa Selebe Phikwe mme ga re lebelela mo sekologo re solofetse mo kgaolong ya kgalagadi Ngabe tšhobe le bokone ja kgaolo la gare go ikutlwa go le mogote mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo ka selekanyo sa 31 go eng kwa 32 fa mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno re solofetse go ikutlwa go le bothitho ka selekanyo sa 21 go eng kwa 30 mme ga re lebelela ditoropo dingwe mo SADC re solofetse go Manzini le Cape Town go bona le dibata tsa maru go apogile kwa Maseru Gqeberha Johannesburg ga mmogo le Upington ka selekanyo sa mogote sa 24 kwa Maseru fa le kwa Johannesburg kwa Gqeberha ka 27 re ntse re tsweletse ka ditoropo tsa SADC re solofetse go Antananarivo go thibe ka bontlhabongwe go bona dibata tsa maru ko Beira fa ko Harare Lusaka le Windhoek go apogile ka selekanyo sa mogote sa 22 kwa Beira kwa Harare ka 27 mme ga re lebelela ko Dar es Salaam re solofetse go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula fa ko Blantyre go be go apogile go bona dibata tsa maru kwa Luanda ga mmogo le kwa Kinshasa ka selekanyo sa mogote sa 21 kwa Luanda fa ko Kinshasa gone ka 35 ke sone seo seemo sa loape a nne boroko ga gona ka heleng gore re ka bua ka digitalization